Ilang ang tensi iran ay bibigyan ano. Mak na niya si Kuto kumong ko. Mati kay tu pero mo may pabili. Oh, bata tama. Makali itu anak dia. Kita itu aja belajar. Mak ina ka pa. Ini tu-tunya jadi buat ada kumpul-kumpul ni orang. Ay lagi ya. Atau kita ini dia kan betul. Tidak kan. Ini iya balik ni ah. Sudah balik sih. Sudah benar. Pandai anak ko na kan. Sabi ko pundo ay na lagi habang mo sa Mesti dia Yang dua gede ngado.